Ibigwi TV Rwanda. Bahaye ikaze inshuti bakunzi b'Ibigwi TV Rwanda kuko maze kubyumva mu kirango cyacu tuje mu makuru kuri uyu muri iki gitondo nyine cya tariki 2 z'ukwa munani 2026 ku cyumweru. Muri kumwe nanjye Jerome Munyentwari mu makuru tugiye kubagezaho rero nuko Uvira igeramiwe nyuma yuko biroze bishambuke iyo ni VDP yambuwe Rurambo. Turabwira ko Kinshasa irimo gushinja AFC M23 kwirukana umusirikare wa FARDC wari waje mu itsinda ryo kugenzura uburyo agahenge gashyirwa mu bikorwa. Turababwira kandi ko uwitwa Lafayette Katebe Katoto uyu ni umukuru wa Moise Katumbi Chapwe amaze guhakana ibyo arimo arashinjwa ko yaje hariya muri Rumumbashi mu rwego rwo guhangana na murumuna we Moise Katumbi. Ibyo yabihakanye ariko turabyinjiramo neza cyane. Naho Moise Denis Mukwege uyu ni dogiteri akabavuga ko kuvugurura itegeko nshinga bishobora kongera guteza umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu ibaruwa ye yibasiye u Rwanda nanone turabigarukaho ibyo byose. Ububirigi bwafatiye ingamba zikaza abarundi banyura ku bibuga by'indege byo mu Bubirigi. Muraza kumva uko ibyo byose bihagaze. Amagambo ya Perezida w'u Burundi ku bijyanye na FDL n'imikoranire nayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akomeje guteza impaka mu karere. Kongo irasaba ubwumvikane n'ubumwe bw'abanyagihugu bweruye mu gihe bitegura ibiganiro bihuriweho icyarimwe bikazakorwa barwanyiriza hamwe ubo bita umwanzi b'uburasirazuba bw'igihugu. Naho Sovola Republique Democratique du Congo ya Joseph Kabila Kabange yo ishyigikiye ibiganiro bihuriweho ariko yashyizeho ibisabwa bikomeye cyane birimo kwamagana ibiganiro ibyo ari byo byose byakorwa biyobowe na Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Makuru yose tugiye kuyagarukaho mu buryo burambuye, ntimujye kure mwebwe mudukandire like nyamuneka muri icyo gikumwe aho ngaho nkuko bigaragara kuri ekara yawe urakandaho gusa ibindi biraba bikemutse mukanya. Ntimujye kure turaje. Ibigwi TV Rwanda. Tudatinze rero turinjiye muri aya makuru tubabwira ko nyine hari amakuru akomeje guturuka muri Kivu y'Epfo avuga ko imirwano ikomeje kukaza umurego mu misozi ya Fizi na Uvira, aho bivugwa ko hari ibitero byibasiye ibirindiro by'abarwanyi ba VDP biroze bishambuke. Abo n'ubusanzwe n'abanyamurenge batavuga rumwe na bene wabo ahubwo bari ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu gace ka Rurambo. Nkuko rero ayo makuru abivuga hari impungenge ku mutekano wo mu duce two mu misozi ya Fizi na Uvira, ndetse aya makuru ashimangira ko umujyi wa Uvira ushobora guhura n'igitutu cy'umutekano muke ku buryo M23 ishobora kongera kuwisubiza igihe cyari cyo cyose. Ibi byose FARDC ikomeje kuvuga ko biri gukorwa n'ingabo z'u Rwanda. U Rwanda ibi byo murabizi ko rubihakanira kure cyane. Turacyakomeza gukurikirana imicungararo y'umujyi wa Uvira uko ibintu byose bihagaze. Turahita tunyarukira rero muri Kinshasa aho irimo gushinja AFC M23 kwirukana umusirikare wayo wa FARDC nyine wari waje mu itsinda ryo kugenzura uburyo amahoro cyangwa se agahenge gashyirwa mu bikorwa. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko umusirikare mukuru wa FARDC wagombaga kujya mu itsinda ryagutse rihuriweho ryo kugenzura amasezerano y'amahoro MCV plus cyangwa se EGVM plus yirukanwe mu mujyi wa Goma n'ihuriro rya AFC M23. Kinshasa ivuga ko iki gikorwa gishobora kubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda igamije gukurikirana iyubahirizwa ry'agahenge k'imirwano no kugenzura ibirego by'ihohoterwa ry'amasezerano y'amahoro. Aya makuru yatangajwe na Minisitiri wungirije w'intebe ushinzwe ingabo Guy Kabombo Mwandiyamvita mu nama y'abaminisitiri yabereye Ikaniama Kasese
kuri uyu wa gatanu. Nk'uko rero guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibivuga, nta mpamvu ifatika yatanzwe yo kwirukana uwo musirikare, ndetse yamaganye icyo yise inzitizi ku mikorere y'iyi gahunda yo kugenzura agahenge. Kinshasa ivuga ko iki kibazo gishobora gutinza gutangira gukora neza kwa MCVE+ ifite inshingano zo gukurikirana agahenge, gukora iperereza ku ihohoterwa ryaba ryabaye no kugeza raporo ku bayobozi b'abahuza mu biganiro by'amahoro, kugeza igihe hazatorerwa undi musirikare uzasimbura uwirukanwe. Ibikorwa byo kohereza iri tsinda kuhabera imirwano byabaye bisubitswe. M23 rero igashinjwa kuba yabangamiye uru rugendo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ingabo z'igihugu FARDC, biro by'umugaba mukuru w'ingabo, tukiri kuri iyi nkuru n'ubundi byari byamaze kwandika urwandiko bigaragaza ko nyine umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amenyesheje ko nyuma yo gushyikiriza umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama mpuzamahanga y'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari CIRGL inyandiko igaragaza amazina y'abasirikare bazahagararira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu itsinda rihuriweho ryo kugenzura iyubahirizwa ry'amasezerano y'agahenge MCVE+ hashingiwe ku ibaruwa nimero bazishyiraho yo kuwa 15 Gicurasi 2023 yatanzwe n'umuyobozi w'umunyamabanga bwa MCVE+. Abasirikare bagenewe kujya muri iri tsinda bakurikira Lieutenant Colonel Ben Epule Cosmas, uyu nguyu akaba ari umuyobozi w'itsinda chef d'équipe. Majoro Disemu Kalonji Kabatute yari umwe mu bagize itsinda, na Majoro Kitoko Dimoneke, ariko mu birukanwe ntabwo harimo uyu Lieutenant, ahubwo akarongo karagaragaza ko ari umwe muri aba majoro ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nguko ni itangazo ryashyizweho umukono na bwana General Banza Mwilambwe Jile, Lieutenant General umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero byo byamenyeshejwe nyakubahwa Minisitiri w'ingabo n'abahoze ku rugamba, umuyobozi w'ibiro bya Perezida wa Repubulika, umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Ingabo, umuyobozi wa MCVE+, n'abayobozi bakuru bashinzwe ibikorwa bya gisirikare n'ubutasi. Tunyarukire i Lubumbashi tujye kureba uko bwana Rafael Katebe Katoto ahakanye ko urugendo rwe rutagamije guhagana na murumuna we Moise Katumbi mu mujyi wa Lubumbashi. Rafael Katebe Katoto yahakanye ibivugwa ko uruzinduko rwe muri aka karere rwaba rugamije kurwanya cyangwa guhangana na murumuna we Moise Katumbi Chapwe. Abajijwe ku buryo bamwe mu babona ibintu muri politike bavugaga ko yaba yaje kubera impamvu zo guhangana na Katumbi, Katebe Katoto yavuze ko atari byo. Ati ntabwo ndi hano kubera umuntu ku giti cye, icyo nitayeho ni umuryango mugari w'abaturage, sinzatakaza igihe cyanjye ku muntu ku giti cye. Rafael Katebe Katoto yavuze ko icyo ashyize imbere ari inyungu z'abaturage n'iterambere ry'akarere, aho kuba impaka zishingiye ku bantu ku giti cyabo. Urugendo rwe muri Lubumbashi rwakurikiwe n'abantu benshi kubera amateka y'umuryango wa Katumbi ndetse n'uburyo politike yo muri Haut-Katanga ikomeje kwitabwaho cyane. Turahita dusimbukira kwa Denis Mukwege, ni dogiteri, tujye kureba uburyo atangaza ati kuvugurura itegeko nshinga bishobora kongera guteza umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu nama yiswe Genocoste yabaye mu rwego rwo kwizihiza umunsi w'igihugu wo kwibuka abazize jenoside yakorewe abanyekongo, Kongo niko iyita Genocoste. Dr Denis Mukwege wegukanye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel. Uyu mugabo yasabye ko hashyirwaho urukiko rwihariye rw'ibyaha bikomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hagashyirwa mu bikorwa gahunda y'ubutabera bw'inzibacyuho ndetse n'umushinga wo kuvugurura itegeko nshinga ugahagarikwa.
mu itangazo rye Mukwege yunamiye miliyoni z'abagore n'abagabo n'abana bazize mu buryo butaziguye cyangwa mu buryo butaziguye bazize amakimbirane nyine amaze hafi imyaka 30 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagaragaje ko kwemeza tariki ya kabiri, iyi tariki turiho nyine Kanama nk'umunsi w'igihugu wa Genocoste ari intambwe ikomeye mu kubungabunga amateka, ariko avuga ko bizagira agaciro nyako ari uko biherekejwe n'ubushake bwa politiki bwo gukemura impamvu z'umuzi zateye amakimbirane no guha abazize ayo makimbirane no guha abazize ayo makuba ubutabera, ukuri, indishyi n'ingwate zo kutazongera kubaho. Uyu muganga w'indwara z'abagore yavuze ko ubwicanyi, kwimura abaturage ku ngufu, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, gushora abana mu ntambara, iyicwa rinyuranyije n'amategeko ndetse no gusahura umutungo kamere bikomeje kwibasira abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe abakoze ibyaha benshi bakomeje kudahanwa. Yagarutse cyane ku bwicanyi bushinjwa umutwe wa ADF mu bice bya Beni na Mambasa, aho yavuze ko abaturage bakomeje kwicwa mu buryo bukabije cyane. Mukwege yavuze ko raporo z'umuryango w'abibumbye, ubushakashatsi bw'imiryango mpuzamahanga ndetse n'ibikorwa bya societe civile byagaragaje isano iri hagati y'intambara, ubucukuzi n'icuruzwa ritemewe ry'amabuye y'agaciro ndetse n'uruhare rw'abanyamahanga. Yongeyeho ko raporo z'impuguke za Loni ziheruka kugaragaza ko kugenzura ahacukurwa amabuye y'agaciro bikomeje kuba kimwe mu bintu by'ingenzi bitera amakimbirane. Avuga ko bifitanye isano n'intambara irimo ingabo z'u Rwanda n'abafatanyabikorwa babo bo muri M23 na AFC. Aya ni amagambo y'ibirego byatangajwe na Dr Denis Mukwege. Impande bireba nabyo zagiye zigira ibitekerezo bitandukanye ku birego nk'ibi. Mukwege kandi yavuze ko ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kidaterwa n'abanyamahanga gusa, ahubwo ko hari n'ibibazo by'imbere mu gihugu harimo ubufatanye mu byaha, ruswa, gusesagura umutungo w'igihugu, intege nke z'inzego ndetse no kubura impinduka zikomeye mu butabera, umutekano n'imiyoborere. Ku bijyanye n'impinduka ku itegeko nshinga, Mukwege yanenze umushinga n'ivugurura ryawo. Avuga ko nubwo hari abatavuga rumwe nawo barimo imiryango ya societe civile, amadini n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ubuyobozi bukomeje kuwushyigikira. Yavuze ko iri vugurura rishobora kuba rigamije kongerera Perezida wa Repubulika Felix Antoine Tshisekedi manda, kandi rishobora kongera guteza umwiryane n'umutekano muke mu gihugu. Yasabye ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishyiraho gahunda y'ubutabera bw'inzibacyuho ikubiyemo gukurikirana abanyabyaha, gushaka ukuri ku byabaye, gutanga indishyi ku bahohotewe, kubungabunga amateka, kuvugurura inzego no gukumira ko ibyaha nk'ibyo byongera kubaho. Yongeye gusaba ko hashyirwaho urukiko rwihariye rw'ibyaha bikomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'inkiko zivanze z'abacamanza zabafasha kurwanya umuco wo kudahana. Denis Mukwege yatangaje byinshi. Itangazo ryo ndaribona hano imbere yanjye, reka naryo ndibanyuriremo nubwo twari mu ncamake mu buryo burambuye. Iri tangazo ragira ati kuri uyu wa kabiri Kanama, abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baribuka kandi bunamira abantu babarirwa mu mamiliyoni, abagore, abagabo n'abana bazize mu buryo butaziguye cyangwa buziguye ibyago bikomeye kandi birebire byabaye kuva
mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Turunamira abarokotse abakuwe mu byabo, abahohotewe mu ihohoterwa rishingiye ku gitsina, imiryango yapfushije abayo ndetse n'abaturage bose bamaze imyaka 30 bishyura ikiguzi cy'intambara ivugwa ko yarwanywe hagamijwe kugenzura umutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati kwemera ko tariki ya 2 Kanama iba umunsi w'igihugu wo kwibuka Genocoste ni intambwe ikomeye mu nshingano zo kubungabunga amateka, ariko uyu munsi uzagira igisobanuro nyacyo ari uko uhujwe n'ubushake bwa politike bwo gukemura imizi y'amakimbirane no guha abazize ubu bugizi bwa nabi uburenganzira bwabo ku butabera, ukuri, indishyi ndetse n'ingamba zo kubuza ko byongera kubaho. Kuva intambara ya kabiri ya Kongo yatangira kuwa 2 Kanama 1998, urugomo rwakomeje kugaragara mu buryo butandukanye kandi binyuze mu mitwe yitwaje intwaro itandukanye: ubwicanyi, kwimurwa ku ngufu, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, gushimuta abana bashyirwa mu mitwe yitwaje intwaro, yicwa ritubahirije amategeko ndetse no gusahura umutungo kamere bikomeje kwibasira abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe abakoze ibyaha benshi batarabazwa ibyo bakoze. Hashingiwe ku bwicanyi bwakomeje gukorwa n'umutwe wa ADF mu bice bya Beni na Mombasa, aho abaturage ba Kongo bicwa mu buryo bw'agashinyaguro, umuryango wa Kongo n'amahanga ntibagomba gukomeza kurebera ubwicanyi bukorwa buri munsi nta gisubizo gikomeye. Raporo zitandukanye z'umuryango w'abibumbye, iperereza ry'imiryango mpuzamahanga ryigenga ndetse n'imirimo yakozwe n'imiryango ya societe civile ya Kongo byagaragaje isano iri hagati y'intambara, icukurwa ritemewe ry'umutungo kamere ndetse n'uruhare rw'abanyamahanga. Ati ibyavuye muri raporo za vuba z'itsinda ry'impuguke za Loni byemeza ko kugenzura ahacukurirwa amabuye y'agaciro bikomeje kuba imwe mu mpamvu nyamukuru z'intambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ukuri nuko ibyago bya Kongo bifitanye isano cyane n'ibibazo by'ubukungu n'inyungu z'ubutegetsi ku rwego mpuzamahanga. Amabuye nka cobalt, coltan, zahabu, casterite ndetse na tungsten akoreshwa mu nganda z'ikoranabuhanga, iz'ingabo ndetse no mu mpinduka z'ingufu. Ntibikwiye ko ibisekuruza byinshi by'abanyekongo bikomeza gutanga ubuzima bwabyo kugira ngo iyi si yose itere imbere. Ariko kandi uruhare rw'abanyekongo ubwabo ntirukwiye kwirengagizwa. Ibitero bivuye hanze byakajijwe n'ubufatanye bw'abantu bamwe imbere mu gihugu, ruswa, igurishwa ry'umutungo w'igihugu ndetse intege nkeya z'inzego ndetse no kubura impinduka zikomeye mu butabera, umutekano n'imiyoborere. Muri iki gihe kandi nubwo hari impungenge zatanzwe n'imiryango ya societe civile, amadini ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu bijyanye n'impinduka ku itegeko nshinga, abayobozi bari ku butegetsi baracyatsimbaraye ku gitekerezo cyo kurihindura. Abanyamahanga abamagana iki gikorwa bavuga ko gishobora kongera guteza umutekano muke mu gihugu. Turahamagarira abayobozi kureka uyu mushinga no kumva ijwi ry'ubwumvikane n'amahoro mu guhangana n'amateka mabi ya Kongo. Guceceka cyangwa se kutagira icyo amahanga akora ntibigikwiriye kwihanganirwa. Amahoro arambye ntashobora kubaho hatabayeho ukuri, ubutabera no kurwanya umuco wo kudahana. Nyuma y'imyaka 30 y'intambara itangiye, ibyifuzo biri muri raporo ya mapping ya Loni yo mu 2010 biracyafite agaciro. Abakoze ibyaha bikomeye, ababiteye inkunga, ababigizemo uruhare n'abungukiye ku byaha bagomba kubazwa ibyo bakoze.
turongera gusaba ko hashyirwaho gahunda yuzuye y'ubutabera bw'inzibacyuho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikubiyemo gukurikirana abanyabyaha mu nkiko, gushaka ukuri ku byabaye, gutanga indishyi ku bahohotewe, kubungabunga amateka, kuvugurura inzego no gukumira ko ibyaha nk'ibyo byakongera kubaho. Turongera gusaba ko kandi hashyirwaho urukiko rwihariye mpuzamahanga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'intego zidasanzwe z'abacamanza zagira uruhare mu guca umuco wo kudahana. Kubera ko igihugu kibagirwa amateka yacyo gishobora kongera kuyasubiramo, turasaba leta ya Kongo gushyira kwibuka mu by'ibanze by'imiyoborere yayo. Harasabwa kubakwa urwibutso rw'igihugu i Kinshasa ndetse n'ahandi hantu hibukwa abazize intambara mu ntara zose zagizweho n'ingaruka. Urwibutso tugomba gufasha kubaha abazize aya mateka, kubika ibimenyetso by'ibyabaye, kwigisha urubyiruko no kongera kwibutsa igihugu indahiro ya ntibizongere kubaho ukundi. Mukwege yatangaje byinshi, aravuga ati ni ngombwa kandi guhagarika inzira zitemewe zo gucukura no kohereza hanze amabuye y'agaciro, kongera gukurikirana inkomoko yayo, guhana abacuruza magendu no guteza imbere gutunganyiriza umutungo wa Kongo imbere mu gihugu. Kuri uyu munsi w'igihugu wo kwibuka Jenocoste, abanyekongo ntibasaba impuhwe cyangwa inkunga y'umuntu, basaba kubahirizwa kw'amategeko mpuzamahanga, ubusugire bw'igihugu, uburenganzira bw'ibanze ndetse n'uburenganzira bwo kubaho mu mahoro ku butaka bufite umutungo ugomba kugirira akamaro abaturage babwo. Nyuma y'imyaka 30 y'imibabaro, igihe kirageze ngo ibitero kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bihagarare, gusahura umutungo w'igihugu birangire kandi ubutabera buhabwe miliyoni z'abahohotewe. Kwibuka bigira agaciro iyo bihindutse ibikorwa. Duhindure amabuye y'intambara abe amabuye y'amahoro. Kudahana guhinduke ubutabera, ubusahuzi buhinduke imiyoborere iboneye, naho imibabaro ihinduke icyizere. Nibwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izashobora kubaha abazize y'intambara, kugarura ubusugire bwayo no kubaka igihugu gishingiye ku mahoro, ubutabera, icyubahiro no kugena ejo hazaza hacyo. Dr. Denis Mukwege wabonye igihembo cyitiriwe Nobel, igihembo cy'amahoro. Abagenzi b'Abarundi banyura mu bibuga by'indege byo mu Bubiligi basabwe visa mbere yuko banyuramo. Kuri uyu wa mbere Kanama 2026, abenegihugu b'u Burundi banyuraga ku bibuga by'indege, ku kibuga cy'indege cya Bruxelles cyangwa se ikindi kibuga cy'indege cyo mu Bubiligi, bagomba kuba bafite visa yo kunyuramo mu kibuga nyine cy'indege aho ngaho, bayita Airport Transit Visa A, keretse abujuje ibisabwa by'ubusonerwe. Iki cyemezo kigira ingaruka ku Barundi bose bagenda banyuze mu Bubiligi bajya mu kindi gihugu, ndetse no kubasubira mu gihugu batuyemo banyuze muri icyo gihugu cy'Ububiligi. Nk'uko byatangajwe na ambasade y'Ububiligi Bujumbura ku ya 9 Nyakanga 2026, iki cyemezo gishingiye ku bwene gihugu bw'umugenzi aho gutura kwe. Bivuze ko umurundi uba mu mahanga nawe agomba kubahiriza iri tegeko niba atari mu bantu basonewe. Visa A ikora iki? Visa A yemerera umugenzi kuguma gusa mu gice mpuzamahanga cy'ikibuga cy'indege ategereje indege imujyana ahandi, ntabwo imuha uburenganzira bwo kwinjira ku butaka bw'Ububiligi, kugenda mu bihugu bigize agace ka Schengen. Iyo urugendo rusaba gusohoka ku gice mpuzamahanga cy'ikibuga nko gufata imizigo, guhindura ikibuga cy'indege, kunyura ku bashinzwe abinjira n'abasohoka,
umugenzi ashobora gukenera indi viza ibimwemerera. Ni bande basonewe rero? Iri tegeko ntirireba abarundi bafite kimwe muri ibi byangombwa byemewe: pasiporo ya diplomasi, viza ya Schengen, viza y'igihugu cyo mu gace ka Schengen iyo bita viza D, cyangwa uruhushya rwo gutura rutangwa n'igihugu cya Schengen, viza cyangwa uruhushya rwo gutura rwo muri Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Japan, Cyprus, Irlande, uruhushya rwo gutura mu Bwongereza cyangwa Andola, viza cyangwa uruhushya rwo gutura muri Aruba, Curaçao, Saint Martin, Bonel, Saint Eustatius, Saba. Abagize imiryango y'abaturage b'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, European Union, cyangwa se abakozi b'indege. Ambasade y'Ububirigi yibukije ko pasiporo z'akazi, service passport, cyangwa pasiporo zidasanzwe z'Uburundi zidahagije kugira ngo umuntu asonerwe. Ubusonerwe bukurikirwa gusa kuri pasiporo ya diplomasi. Abagenzi b'abarundi bagomba rero kubanza kugenzura niba basabwa iyi viza mbere yo gutegura urugendo banyuze mu Bubirigi, kuko n'urugendo rwo guhagarara amasaha make gusa ku kibuga cy'indege rushobora gusaba kuyibona mbere. Urumva ko hari ingamba Ububirigi bufashe, ariko ntabwo bugaragaje mu by'ukuri impamvu muzi yo kuba bafatiye ingamba abarundi. Turi buze gukomeza kubikoraho ubushakashatsi tumenye ibyari byo, ariko noneho reka duhite twinjira ku magambo ya Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, umwite General Neva, ku bijyanye no gukorana FDLR bikomeje gutera isereri mu karere. Bivuze iki? N'amagambo ya Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangarije kuri BBC Gahuza Miryango avuga ko umutwe wa FDLR waba uri mu ntara ya Ituri yakuruye impaka ku miterere y'umutekano n'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu basesenguzi rero bavuga ko aya magambo ashobora gufasha gusobanukirwa impamvu z'amakimbirane akomeje kuba mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko abandi bakavuga ko hakenewe ibimenyetso byigenga byemeza aho imitwe yitwaje intwaro iherereye n'uruhare rwayo mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Abatanga ibitekerezo kuri iki kibazo bavuga kandi ko hakomeje kuba impungenge ku bwicanyi n'ubushyamirane hagati y'amatsinda atandukanye muri Ituri, harimo ibitero byagiye bishinjwa imitwe yitwaje intwaro nka Kodeko. Hari abavuga ko ikibazo cy'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyagiye gihuzwa n'ibibazo by'amoko, politike n'inyungu z'umutekano kamere, z'umutungo kamere, ibintu byongereye umwuka mubi mu karere. Perezida Evariste Ndayishimiye kandi yagiye agaruka ku gitekerezo cyo gushishikariza abanyekongo kugira ubumwe mu kurwanya ibyo abona nk'ibibangamiye ubusugire bwa Kongo. Ibyo bitekerezo byagiye bitera impaka, aho bamwe babona ko bishobora kongera amacakubiri ashingiye ku moko, mu gihe abandi babibona nk'uburyo bwo gushaka ubufatanye bw'abaturage. Uba Ndayishimiye, Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi na Perezida w'umuryango ari nawe Perezida w'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe, byatumye akaba yavuze ibingibi byatumye bamwe bavuga ko amagambo ye agomba kwitonderwa cyane kubera uruhare rw'umuryango wa Afurika mu gushakira ibisubiza amakimbirane yo mu karere k'ibiyaga bigari. Turi Kinshasa. Patrick Muyaya arasaba ubwumvikane bweruye bwo kurwanya umwanzi. Uwo mwanzi ninde? N'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Patrick Muyaya Katembwe, yongeye gushimangira ko Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ashyigikiye ibiganiro by'igihugu cyangwa se bihuriweho, ariko avuga ko bigomba gukorwa hubahirizwa ubumwe bw'abanyekongo mu gihe igihugu gihanganye n'intambara mu burasirazuba. Mu ruzinduko arimo nawe Lubumbashi, aho aherekeje Perezida Tshisekedi mu gikorwa cyo gusura agace ka Grand Katanga, Patrick Muyaya yagaragaje umurongo wa leta ku biganiro by'igihugu biteganyijwe. Ati ku bijyanye n'ibiganiro, Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yabaye umuntu w'ibiganiro kuva kera, ariko bigomba gukorwa n'abanyekongo bazi ko umwanzi agomba kurwanywa kandi ko ari byo byibanze. Patrick Muyaya yavuze ko ikihutirwa ari uguhuza imbaraga z'igihugu mu kurengera ubusugire bw'ubutaka n'ubwigenge bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
yasabye abanyekongo gushyigikira inzego z'igihugu mu guhangana n'ikibazo cy'umutekano muke kiri mu burasirazuba bw'igihugu. Ati rwose tugomba kubahiriza tugomba guhuriza hamwe imbaraga inyuma y'inkingi ariyo Perezida wa Repubulika kugira ngo duhagarike intambara. Ibiganiro mu gihe cy'intambara birashoboka. Ikibazo cy'ibiganiro by'igihugu cyongeye kugaruka cyane mu mpaka za politike muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko Cardinal Fridolin Ambongo ku wa 17 Nyakanga atangaje ko Perezida Tshisekedi afite umugambi wo gutegura ibiganiro by'igihugu birimo impande zitandukanye bigamije kongera ubumwe bw'igihugu no gushimangira ituze ry'inzego. Ibi bibaye mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje guhangana n'intambara mu burasirazuba, aho Kinshasa ishinja u Rwanda kugira uruhare mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi ikoresheje umutwe wa M23. U Rwanda rwagiye ruhakana ibyo birego. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko ibiganiro bigomba guhuza abanyekongo mu kurengera igihugu, ariko ikavuga ko abashyigikiye cyangwa bafatanyije n'abo leta ifata nk'abateye igihugu batagomba kugira uruhare muri ibyo biganiro. Patrick Muyaya rero kandi yavuze ko abifuza kwitabira ibiganiro bakwiriye kugendera ku murongo Cardinal Ambongo yagaragaje ku bibazo by'umutekano. Ati ni muri uwo murongo aho abanyekongo bose bifuza kuza mu biganiro bagomba gukurikiza urugero rwa Cardinal nawe wamaganye ubusabe bw'u Rwanda. Ubumwe bw'igihugu nk'ibanze ibyo byose yabigarutseho. Kuri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibiganiro ntibigomba gufatwa nk'igisimbura kurinda igihugu, ahubwo bigomba kuba uburyo bwo kongera ubumwe bw'abanyekongo mu guhangana n'ibibazo by'umutekano. Iki gitekerezo cya Perezida Tshisekedi gishyigikiwe n'amadini aho Seko ndetse na ICC bamaze gutangira ibiganiro by'abanyapolitike ndetse n'abandi bafatanyabikorwa kugira ngo hashakishwe uburyo bwagutse bw'ibiganiro. Mu gikorwa cyabereye mu muryango wa Banakin i Lubumbashi, Patrick Muyaya yakiriwe n'imbaga y'abantu benshi mu gikorwa cyateguwe n'ubuyobozi bw'uyu muryango. Amakuru akomeye arebana n'umutekano, ubutabera, politike na diplomasi reka tuyakomereze muri Sovo la République démocratique du Congo ya Joseph Kabila Kabange, yo nayo ishyigikiye ibyo biganiro bihuriweho, ariko yashyizeho ibisabwa birimo kwamagana ibiganiro biyobowe nyine na Tshisekedi. Iti ntabwo dushobora kubyumva cyangwa se kubyemera. Umuryango wa politike Sovo la République démocratique du Congo washyigikiye igitekerezo cy'ibiganiro by'igihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bihuriweho, ariko ushyiraho ibisabwa uvuga ko ari ngombwa kugira ngo ibyo biganiro bigire icyizere kandi bigere ku musaruro. Uyu muryango wa Joseph Kabila wegereye uwahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila Kabange, wari umaze iminsi ucecetse kuva Perezida Felix Tshisekedi ahura n'abayobozi b'amadini bakatangaza gahunda yo gutegura ibiganiro by'igihugu. Wafashe icyemezo cyo kugira icyo uvuga ku mugaragaro, mu gihe leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko ikibazo gikomeye igihugu gifite ari cy'umutekano, cyane cyane bitewe n'ibyo Kinshasa yita ubushotoranyi bw'u Rwanda ikoresheje AFC M23. Sovo la République démocratique du Congo yo ivuga ko igihugu gihanganye n'ikibazo gifite impande nyinshi zirimo umutekano muke udashira, amakimbirane ya politiki, intege nke z'inzego, kutubahirizwa k'uburenganzira n'ubwisanzure ndetse n'ubuzima bw'abaturage bukomeje kuba bubi. Uyu muryango wavuze ko ushyigikiye demokarasi, ubumwe bw'igihugu, kubahiriza itegeko nshinga, ubutegetsi bugendera ku mategeko, amahoro n'ibiganiro nk'uburyo bwo gukemura ibibazo by'igihugu. Wibukije ko mu gihe cye ku butegetsi Perezida Joseph Kabila yakoresheje ibiganiro nk'uburyo bwo gukemura ibibazo bikomeye by'igihugu, harimo ibiganiro by'abanyekongo, Intercongolese Dialogue n'izindi nama zagize uruhare mu kugarura ituze. Ibisabwa 7 kugira ngo ibiganiro bigire icyo bigeraho nk'uko Sovo la République démocratique du Congo ibyifuza, harimo ubuhuza
umuhuza wigenga kandi utabogama. Sauve la République Démocratique du Congo isaba ko ibiganiro byategurwa bigatangizwa kandi bikayoborwa n'umuhuza wigenga utagira aho abogamiye, ushyigikiwe n'umuryango wa Afurika n'umuryango w'abibumbye ONU. Icya kabiri ishyiramo ni kuba ibiganiro birimo impande zose. Uyu muryango uvuga ko ibiganiro bigomba kuba birimo abakinnyi bose bafite uruhare mu bibazo by'igihugu, ntawe uvanyweho cyangwa ngo ashyirirweho ibisabwa byihariye. Icya gatatu harimo kubera mu kindi gihugu ntibibere muri Kongo. Uyu muryango uvuga ko ibi biganiro bikwiriye kubera hanze ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo habeho umutekano, ituze ndetse n'ubwisanzure ku mpande zose za politike, kuko hari batinya kubyitabira Kinshasa. Icya kane ngo bigomba kureba imizi y'ikibazo. Sauve la République Démocratique du Congo isaba ko ibiganiro byareba impamvu nyamukuru zateye ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hashingiwe kuri gahunda, igihe n'ingengabihe byumvikanweho n'impande zose. Icya gatanu isaba ni ukubahiriza ibyemezo bizava mu biganiro. Uyu muryango usaba ko ibyemezo bizafatwa byaba bifite imbaraga kandi bigashyira mu bikorwa mu buryo bwubahiriza itegeko nshinga. Wongeyeho ko umushinga uwo ari wo wose wo guhindura cyangwa gusimbura itegeko nshinga ugomba guhagarikwa mbere y'ibiganiro kugira ngo hatabaho amakenga ku migambi yihishe. Icya gatandatu usaba ni ukugabanya umwuka mubi wa politiki. Uyu muryango Sauve la République Démocratique du Congo usaba ko mbere y'ibiganiro hakorwa ibikorwa byo kugabanya amakimbirane, birimo guhagarika gusebanya no gukoresha ubutabera mu guhohotera abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kurekura imfungwa za politike, gukuraho ibihano mu mitwe ya politike, kwemerera abahunze igihugu cyangwa se abahunze politike bakitahira, kugarura ubwisanzure bwo gukora politike, guha impande zose amahirwe angana mu bitangazamakuru bya leta, no gusenya umutwe witwa Force du Progrès wa wundi ushamikiye kuri IDPS iri ku butegetsi. Icya karindwi basaba ni ugushyiraho uburyo bwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ibyemezo. Sauve la République Démocratique du Congo isaba uburyo bwizewe burimo inzego za Afurika n'amahanga kugira ngo harebwe ko ibyemezo by'ibiganiro bishyirwa mu bikorwa. Ibiganiro biyobowe na Kinshasa bizananirana, nuko ibivuga. Uyu muryango wavuze ko ibiganiro bizateza inkeke niba biyobowe, bitegurwa cyangwa se bishyirwa munsi y'ubuyobozi bwa Perezida Tshisekedi cyangwa guverinoma ye. Uyu muryango uvuga ko Tshisekedi nk'umwe mu bagize uruhare runini mu bibazo bya politike biriho adashobora kuba umuhuza n'umurinzi w'ibiganiro bigamije guhuza abanyekongo. Sauve la République Démocratique du Congo ishimangira ko umuhuza wigenga kandi wemerwa n'impande zose ari wo ushobora gutuma habaho amasezerano arambye. Ibi bibaye mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje guhangana n'intambara mu burasirazuba, aho Kinshasa ishinja u Rwanda gushyigikira AFC M23 mu gihe Kigali ibihakana cyane. Bije kandi mu gihe impaka kwivugururwa ry'itegeko nshinga zikomeje gukaza umurego, aho abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashinja ubutegetsi gushaka guhindura amategeko kugira ngo Perezida Tshisekedi akomeze kuguma ku butegetsi, ibyo guverinoma ihakana. Mu rwego rw'ubuhuza mpuzamahanga, ibiganiro bya Washington Accord hagati ya Kinshasa na Kigali ndetse n'inzira ya Doha ihuza guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23 kugeza ubu ntibiragaragaza impinduka nini ku kibuga cy'intambara, kuko imirwano n'ibirego byo kutubahiriza amasezerano byo birakomeje. Makuru yacu reka tuyakomereze muri Uganda, tubabwire ko umuvandimwe wa Netanyahu wiciwe muri Uganda. Netanyahu ubwo ni minisitiri w'intebe wa Israeli yashyiriweho ikibumbano. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Kainerugaba Muhozi yafunguye ku mugaragaro ikibumbano kigamije kwibuka Lieutenant Colonel Yonathan Yoni Netanyahu ku kibuga cy'indege cya Entebbe cyahoze gikoreshwa.
uru rwibutso rwashyizweho nk'ikimenyetso cyo kwibuka ubufatanye mu by'umutekano, icyizere hagati y'ibihugu ndetse no kongera kubaka umubano wa diplomasi hagati ya Uganda na Israel. Yoni Netanyahu, Liyetona Koloneli, wari umusirikare mukuru mu ngabo za Israel, yapfiriye ku kibuga cy'indege cya Entebbe muri Uganda mu gikorwa cyo gutabara abantu bari bafashwe bugwate mu 1976. Operasiyo murayibuka, Operasiyo Thunderbolt. Ni mukuru wa minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu. General Kayine Rugaba yavuze ko ari ibyishimo kuba yitabiriye uyu muhango wo kubaha umuyobozi w'ingabo za Israel wagaragaje ubutwari mu gikorwa cyo gutabara abantu. General Kayine Rugaba Muhozi yavuze ko uru rwibutso atari ikimenyetso cyo kwibuka ibyabaye gusa, ahubwo ko rugaragaza indangagaciro rusange zo gutabara ubuzima. Yagize ati inzibutso z'amabuye n'umuringa zibika amateka, zigatanga amasomo kandi zigatera ibisekuruza bizaza imbaraga. Niyo mpamvu uru rwibutso rufite igisobanuro kirenze kwibuka umuntu umwe wagaragaje ubutwari. General Kayine Rugaba Muhozi kandi yibukije abaturage basanzwe bapfuye muri icyo gitero cya Entebbe, avuga ko nabo bagomba guhora bibukwa. Ati mu gihe turi hano twibuka kandi mu cyubahiro abantu b'inzirakarengane bari bafashwe bugwate bagatakaza ubuzima muri icyo gihe bibabaje. Kubibuka ni igice cy'ingenzi cy'aya mateka akomeye cyane. Yavuze ko Uganda yateye imbere ikaba igihugu kigendera ku mategeko n'imiyoborere ishingiye kuri demokarasi, ndetse gishishikariza no gukorana n'amahanga mu mahoro. Iyo ni Koloneli Netanyahu, n'umwe mu basirikare bageze muri Uganda batabaye abaturage bari bashimuswe n'ibyihebe byayobeje indege ya Air France yo mu bwoko bwa Airbus A300 B4 akarongo gatambitse 203 yari yahagurutse i Tel Aviv yerekeza i Athens mu Bugereki, aho yagombaga gufata abandi bagenzi ubundi igakomeza yerekeza i Paris mu Bufaransa. Mu bagenzi rero 248 bari bayirimo 94 bari abanya Israeli. Mu bagenzi binjiriye i Athens harimo ibyihebe bine, bibiri byo mu mutwe wiyitaga uwa rubanda uharanira kubohora Palestine ariko warwaniraga hanze y'igihugu witwaga PFLPIO. Ibindi bibiri byari Abadage Wilfried Boss na Brigitte Kuhlmann bo mu mutwe w'iterabwoba German Revolutionary Cells. Iyi ndege rero yabanje kuyoberezwa i Benghazi ihamara amasaha 7, nyuma ijyanwa i Entebbe muri Uganda. Ibyihebe bine byari biyirimo byongeraho ibindi bine byari mu ngabo za Uganda ku bwa Idi Amin Dada. Murumva ko rwari rwakaze cyane. Kuwa gatatu Nyakanga 1976 ingabo za Israel zageze i Entebbe ziyoberanyije, ndetse imirwano yabaye ku munsi wakurikiyeho isiga abari bashimuswe batabaye. Ariko nyine uyu mukoloneli mukuru wa Benjamin Netanyahu, Yoni Netanyahu, we yahasize ubuzima. Ariko iyo operasiyo yiswe Operation Thunderbolt, cyangwa se nko kuvuga ngo operasiyo umurabyo cyangwa se inkuba, ni nk'ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubundi nuko yari umurabyo nyine yaragurukaga, nuko ngoko byari bimeze. Amakuru reka tuyasoreza ahangaha, tubashimire inshuti bakunzi mukomeza kudukurikira ku Bigwi TV. Birumvikana amakuru abakomeye, tubibutsa ko icyo tubasaba cyihutirwa nuko mudukandira aho ngaho rwose kuri like, ubundi iyi operasiyo tuzayibagarukiraho gake gake tubabwire uko byari bimeze muri iyi operasiyo. Turabakunda cyane, mudukandire like, ubundi turibuze kongera gusubira. Ibigwi TV Rwanda.